السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. إن الله تعالى قائل في محكم تنزيله: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي والنسائي: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. Puas na kasanglit iman puji pamahatot si Allah, Tuhan lando bayng ulungun ha mga ipon niya. Tuhan amuin wayroon nagpasad haipon niya, bat malinggan dirihil na ingkatan aturan. Supaya raman imanu siya, sumannang siyari hadunya, iwan sumannang in pagkahiniya, hatungod maun kaniya. Ang parkala mga palanggungan haaka mga Islam, jimajato hajaman singkitan yung wihaon, sibo da imiskin iman sindayahan, barkanan, asal nagdara. Nagdara sin pagyanon amuin laong niya jawal, laong simbaha sa Arab, hatif, cellphone. Bilang sin mga ulama in mga yari mga palanggungan haaka mga Islam, diya sin sa pantun ziyara. Hati niya amo in pagbisita mo maon patay manghud mo atawakan pakampung mo atawakan pamaas mo. Dahil nasawabyat to mga palanggungan haaka mga Islam, dihilan si aturan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin sara sin aka mga Islam, supaya kita sumannang iwan sumannang ingkaiwan ng tingkato.
Ari na mo pa makikabtang in bang uno naman in aturan, in parkala yari mga palanggungan haaka ma Islam hajaman sing kita niyo, lando tuod siya kagunahan. Kagunahan mo pag-usaha. Kagunahan mo ipagsugpat ka sila sa makarakaw rin doon pag-agama, makarungog ko nasihat sing kaguruhan, makaingat ko, makahati ko sin agama mo, maglaway on time, maglaway rin di haparkala yari. Makawak ko kasanangan, on time, lumaway rin di haparkala yari. Kawakan mo in ahli mo, kawakan mo in kampong mo, amo in malugay na nalalawa, on time din di. Masugpat mo in kasilasa mo, biada ko sin biada ko sin amo in, biada ka mo sin naghambuok, misenyo, to hasiring sin langit yad to. Hapar sabaman sinyari, doon adlaw magkita ka mo, doon adlaw kahatian mo yung niya, kahalan niya. In parkala yad to katan, mga palanggungan haaka ma Islam, pangdaakan niya to katan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati na kagunahan. Di man jari wayron na hindi ka to hajaman sing kita nyo beni, subay on beni. Sabab karna in nakaw na yad to wayron beni nila, mang sila magparasulat, mag-usal pa mag-usal pa kura pa sa mga palanggungan haaka ma Islam, hasupaya sumampay imbis saramat tupahan sipak. Magguna siya wakto, magguna siya arta, magguna siya katan. Naray na sa wabiyad to, naawon hindi ni mga palanggungan haaka ma Islam, labay siya dimihil siya kasanangan ha mga manusia. Bariman na atawakan bukon. Nag-aaga man na takatawakan bukon, dimihil siya kasanangan biidnillahi azza wa jal. Inlawan niya mga kamaasan na mo katay manguran. Mataod da isab in parkala, nagkangi habihini. Nalawo in pag-agama, wala kananami in waktu na usiba, wala kananami nahulog siya maun paparkala do sa salag-ulaggo. Ang time mga palanggungan haaka ma Islam, makuyag indi akato kama asan kikita tain kaanakan tayaon halawon simbilik. Yaon halawon simbilik nila, yaon halawon simbay. Makuyag kita mga tay mangudha kama Islam, laong ta alhamdulillah yari mga anak ko, kikita ko balog-balogan alhamdulillah. Sa wala ta wala ta kalimatahi mga palanggungan haaka ma Islam. Misan pa sila halaw simbilik atau misan pa kita halaw simbilik. Labi awla na tuot mga tuy mangudha ka ma Islam mag-isa-isa halaw simbilik. Aon time mahulog siya sa parkala mga palanggungan haaka ma Islam. Parkala haram parsababan sinyari. Naray na sabab yato. Subay kita in maingat maingat tinimbang ha parkala yari. Supaya kita ri mahulog, maun pa maksiyat. Ataw di maksiyat. Tiag kasakupan sin kita niyo. Kaingatan sin kita niyo. Magkahulog, maun ha maksiyat. Dan tiranan, ataw kan tiranan, maun, mahulog sa parkala, tabi ada kumanyong katus tabiya, kazina. Para sawawan sin para sawawan sin pagyanong jawal, para sawawan sin pagyanong cellphone, mga temang udaa ka ma Islam. In kabtangan panagnaan, biya na sinsambat hati niya, in kita bariman atau in kita manusia, kagunahan ta in sumannang, iwan makapasannang. In kahaupuan, kagunahan ta sumannang, hari kita makasasaw hakaymanan. Narina sa wabiyat mga palanggungan haaka ma Islam, siulat sin mga sila ulama, bang uno naman inaturan.
hatungod sin pag-uno, hatungod sin pagtawag, maon paaso kampong. Hasupaya sila ri masasat. Muna. Muraatu awqat al-ittisal. Ang tao magtawag, way roon pag-uno, way pagtali sin wakto. Tunga may naat panatutog pa yung tao. Amoy ito mga lisag upat pa, alisag to pa tumawag. Indihat turangpos mga palangungan haa ka Islam, in tao nangahali-hali na manjari mauno niya, masasat niya. Yang langan sin aga Islam, biada sin sa panton mamisita kau, ay hindi ko papabisita hon sin syara. Maon pa uno, maon pa bay sin tao mga lisakang putag isa. Atawa ka mga lisag upat sin adlaw, sin uno, sin dapit adlaw. Yang langan na to sin syara, amo pa kabihat to na wakto. Misan in magtuso ka, yang langan na sin syara, mga palangungan haa ka Islam, in mamisita kau maun arakala asabo sin uno, si mataas ka na nga hali-hali. Dahil nasawab yadto, bangyad to yuno mo, iumog mo yung panglangan yadto, amo na yadto in parasababan sin makauno kita, amo yadto in parasababan sin makabinsana kita, hamano siya sinyaon sila nagahali-hali. Narin nasawab yadto, indihil kato aturan mga palangungan haa ka Islam. Hatungod sin parkala ayari, adamut tisal, min awkatil mutaakkira wa mubakkira. Ayaw kau tumawag maun paso kampong mo, misan aso kampong mo. Amo inuno na, tunga doon na iman sin uno, amo yung panghali-hali nila na. Yang langan kita sinaka mabihad to mga palanggungan haa ka Islam. Inikarwa, al-i'tidalu fi rannat istisal. Aun yan tao tumawag, bang di kasambakan, mabot inuno niya, mabot in pagparing niya mga kahangko. Arapon mga palangungan haagam Islam, in syara sin agam Islam, bang kalong na mamisita law sin Jungjungan sallallahu alaihi wasallam, salam mo panagnaan isa. Salam mo uno, hikarwa, bilang unne turwa. Pag hikatuo, pag hikaupat, wala na kauli uno, wala na kauriyaak, sinsara, papakukuon naman. Hikari ta pa cellphone, mga palanggungan haa ka Islam. Tawag ta panagnaan, jari pakato sinsara. Tawag ta hikarwa, jari pakato sinsara. Tawag ta hikatuo, jari pa sinsara. Pag hikaupat, arakala, mga palanggungan haa ka Islam, intao tiyawakan tayad to. Aun mga sabog uno, aun sabo meeting, aun sabo importante, di uno amo hindi di kita kasambakan niya. Then nasabab yato, hasupaya kita ri makasasaw mga palangungan haa ka Islam, in suway kita ri magpataod sin pagparing ta. Amo yato. Ini kato al-bad'u bis-salam qabla al-kalam. Bang tumawag na ang pagkasambagan in aturan law sin Jungjungan sallallahu alaihi wasallam mga palanggungan haa ka Islam. Hariwayatin Imam Tirmidhi, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, as-salamu qabla al-kalam. Amo in sumalam na ikaw muna, ang pakaw mamisara. Bihad to mga palanggungan haa ka Islam mahi, asupaya maaon in barakat dain doon pagbisara mga palanggungan haa ka Islam. In sa lingkat-lingkat niya, sumalam na kita muna, ang pagkitas uno, amo in mamudji fa Allah Ta'ala, ang pagkita amo in sumalawat pa Jungjungan sallallahu alaihi wasallam, dang man in ijtima' atawakan in ittisal, in pagtawag yaon, in pagbisara yaon, maaon in barakat nga biidnillahi azza wa jal. Indamikyan mga kamaasan, in hikaupat adamu italatil mukalama li ghairi haja. Apabila kita tumawag, maon pakampong ta, pamaas ta, patay mangod ta, pakampong ta, pabakay ta, at away siyo-siyo na. Adamu italatil mukalama.
Ayaw kita magpahara sin kabtangan ta. Li ghairi haja. Habukon na kagunahan mga palanggungan haaga ma Islam. Sabab karna di ta kay ingat-ingatan, nagpahara kita sin kabtangan ta aon hinang. Kagunahan siya sin ahli niya, kagunahan siya sin anak niya, kagunahan siya trabaho, kagunahan siya hinang. Dahil nasawag dito paggauno, bang kita magpahawa singkap tangan mga palanggungan haaka ma Islam, amuyad to in parusawawan sin hikauno, amuyad to in parusawawan sin hikatahala sin mga hinang nila to. Dahil nasawag dito, hatungod sin adab, sin aturan, sin paguno, asin pagtawag, ayaw ko magpahawa singkap tangan mo buat malengkan suway sa jahaja. Amuin kagunahan biidnillahi azza wa jal. Qala Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ Amo in kabtangan mo kung namarayo ha pagtawag, inyato piyang langan na sin Allah subhanahu wa ta'ala ha ayat niya mga palanggungan ha agam Islam. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Iyakum wa qila wa qal. Iwot an ibinyo lang sinjungjungan sallallahu alayhi wa sallam. In kabtangan lukat lambing madto. Kabtangan wayroon na pos. Sabab karna inyan mga taymang udhaaga ma Islam. Makaupas sin waktu iwan makalawa sinuno. Makalawa pa sin barakat biidnillahi azza wa jalla. Indamikyan وَدْعُ السَّمَاحَةِ بِرِفْقٍ وَضْعُ السَّمَاحَةِ بِرِفْقٍ Inti mawag kita iban uno, iban sin pagsalam ta mga palanggungan haagam Islam, iban sin kabtangan tamarayaw, apabila law sin syara, ibutang tana inunuta, ibutang tana in cellphone tabiyahan, suway kita labay rin hawaid biidnillahi azza wa jal. Amo in pagbutas ang kabtangan marayaw matul arakala bangsaw pa mauno ti mawag ko pag uusing kabtangan mo sinhajat mo ito binin mo na sadya wayroon na pagbayad uno-uno makatali kita makataliin amo in tiyawakan tayad to atawakan in kaywanan marilaw na diukalan matukako mariyamahan kako atawaon na hinang dosa daray na sa mabiyat to mahina makahinang kita uno makahinang kita gaggat atawakan makauno kita makawinsa na kita in kabinsanaan din dito, amo in magtali sa sinbukon amo. Bukon saan? Masan lang ito magtali sa sinbukon amo yan. Bukon. Maminsan na in ginawawaran niya. Hapagtalian na sinbukon amo. Maminsan na in pikilan niya, iwan sin pangatayan niya mga palanggungan haaka ma Islam. Aon tayo mapagtalian niya sinbukon amo. Di pa siya makatuog amo yad to impar sarawan sinikatag uno, ikalawag na sakit. Narin na sa wabyat to. Hasupaya kita rin makawin sa naalong sinsara. Bang ka umuno na. Bang himutang mo na in cellphone mo bima na mamaid na kauhatiawakan mo. Birifkin atin niya haran marayaw. Haran marayaw. Damikyan mga palanggungan haakam Islam. Aon na yung kato taniyo. Apabila sumud na palong si masjid, nararapay cellphone. Nagmi-meeting din haran sampai sumud na palong si masjid yaon din pag-meeting. Atawakan din haran kimikita video sampai palong si masjid nararara. Atawakan yung pagpanayang mga palanggungan haaka ma Islam, din ha cellphone, din haran sampai palong si masjid, marara mga palanggungan haaka ma Islam, arapunin aturan niya, ghalqul hatifi inda dukhulil masjid, amo in pungon inuno, pungon in cellphone apabila sumud na pa masjid. Bangaon sa rapat, i-flight mode mo. Sabab hikasasaw yad to ha mga tao nag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hikasasaw. Yaon siya ng durwa fa Allah Ta'ala. Yaon siya concentrate. Hasawab sin paglawog atawakan sin pagkatawa halom sin cellphone. Atawakan pagtawag halom sin cellphone. Amoyad to in parusabawan malawa inuno nila.
malawain pangarap nila fa Allah subhanahu wa ta'ala. In pangdungog nila makatupataw amoin naguno, amoin nagbistara halob si masjid atawakan nagtawag halob si masjid yaon. Nalong sinjungjungan sallallahu alaihi wasallam kabtangan niya mahamulya. Hadis din kan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Wa man istama'a ila hadith qaumin wa hum lahu karihun aw yafirruna minhu subba fi udunihi al-anuq yawm al-qiyamah." Ang time mga palanggungan haagam Islam, in cellphone amo inyulinan sing kita, mahinang tahipanungot hakay manan ini manusia. Amo inunun tatas jilon taatawakan i-record tamat tuing kaptangan nila. Amo yad tuin mahinang misan sila rin mawaya magparungog ka to sing kaptangan. Amo yad tuin mahinang mahinang sabab sinikaw sin hikasasjil atawakan hikarikol sing kaptangan nila. Malengkan ingkaunan nila yato. Secret nila atawakan pag minno sin sila kay manan, wayron lamod mo. Di sila mamaya magpahati kay mo. Na uyusan ng cellphone mga palanggungan haaka Islam, hipanungop sing kaptangan, laong sindungdungan sallallahu alaihi wasallam inggo niya adlaw kana wa man istama'a ila hadisi qaumin hisiyu-siyuin manu siya mang dungog sing kaptangan sindukaing wahum lahu karihun, hindi sila mamaya magparungog kaniya atawakan mahakoy sila supaya sari makarungog sakali rumungog siya laong sindungdungan sallallahu alaihi wasallam subba fi udunihi al-anaq yawm al-qiyamah. Nagpaaw Allah Ta'ala hadlaw kana amo in sound di sa makusugmat to hikauno kaniya hikabinsana kaniya hadlaw kana hibutang matupatay kaniya supaya sa mabinsana. Hati niya pianglangan mga palanggungan haakam Islam in mangdungog kita singkap tangan wayroon lamud ta. Aw niyan tumawag mga toy mangud haakam Islam. Pag kita nin iban niya tawagan niya to nasa sa sawisab singkap tangan sindukaing sabab sintimawag kabistuhan na nasa sa saw di na patayon mga palanggungan haakam Islam hibutang na sadya supaya ingkatan singkap tangan nila yato makaririsab na rin. Inya to pianglangan sin syara. Pianglangan sin syara imbihat to mga palanggungan haakam Islam. إن دمكن الكلام بصوت معتدل وما أدراك بالاعتدال ما أجمل الاعتدال في حياتنا وفي عبادتنا وسلوكنا ومعاملاتنا ومشاعرنا وكلامنا فلا إفراط ولا تفريط. Bang kita tumawag, inkabtangan long sinsara, intingog sautun mu'tadil, amo intingog mahanunot madto, amo intingog bukon makasla, way salilingkat mga palanggungan haagam Islam simpangaddatan, amo in pangaddatan partangahan law simbahasa, partangahan na kabuhi, partangahan na pag-ibadat, bisan pag-ibadat. Wala ko reaction syara, paunuhon. Amoin patahadjurun atawa patahadjurun inihalaw sinang karon dong atos rakaat. Sabab intaw amo ini tumahadjud jarwang atos rakaat atawa kanang atos rakaat ang karom di na siya makatug sinom mga palanggungan haakam Islam. Wali nafsika alayka haqqa. Wali nafsika alayka haqqa. Damikian hauno mo hakin hawawaran mo aun hat kay musinggin hawawaran mo. Sampay pag-ibadat mga palanggungan haakam Islam in kabayaan kato sin syara hati niya subay partangahan na. Hapag ibadat pagbasa Quran. Hapangaddatan damikian subay partangahan mga kamaasan na mo katay manghuran. Hapag minggel mo iban sinuno. Amo in pagmuamalat mo iban sintay manghud mo.
Suway siya hakabtangan mga palanggungan haaga ma Islam, suway siya mu'tadil law sin bahasa Arab. Hati niya partangahan ing kabtangan bukon makasla. Bukon isab-isab karungukan. Amo yadto. Sa hati partangahan, amo in bang kita makakabtang bukon aturun atawakan dungukon sin tao inyaon makasla. Aun yan subhanallah misan pamarawing kabtangan niya sa asawab sin kasla niya madto in panali sin tao diugalan siya. Naray na sabab yadto diaat kita sin syara tungod sin kabtangan mga palanggungan haaga ma Islam. Simo da cellphone atawakan hapag-alupan in suway kita partangahan magkabtangan biidnillah azza wa jalla. Qala Allah azza wa jalla waqsid fi mashik waghdud min sautik inna ankara al-aswati la sautul himar. Apabila kolongsin Allah subhanahu wa ta'ala waghdud min sautik, bang kau magkabtangan pababaain tingog mulaw sin bahasa, ayaw ko magulak sabab karna in pagulak yan atawakan in pagkabtangan mauno yan, amuin makusugyan, la sautul himar biasin sa pantun in magkabtangan da amuin kabtangan makusug atawakan magulak amurain amurain himar. Amurain dong kilong sin bahasa. وكذلك عدم استعمال هاتف الآخر إلا بإذنه. Demikian bang kita tumawag mga palanggungan haaga ma Islam, mawaya kita tumawag maun pa ahlita, ayaw kita kumawa sin cellphone sin duhaing illa biidni. Buat malingkan bang kabayaan niya atawakan dihilan niya kita idin. Kami yadto. Sabab nin tao magbayad sin magbisin ini wahdat niya sin ini load niya madto. Magusal siya mga palanggungan haaga ma Islam. Arakala aw nakitaan niya bukun bukun labay rin na idin. Arakala kagunahan niya yaon. Arakala isab intag na po aon ini mga secret na rin doon. Kakitaan niya. Dahil nasabab yan to. Inyaon yang langan ka to sin sara. In kumawa kita sin cellphone sin duhaing usalon tay pagtawag ta buat malingkan suway labay ren hawaid. Demikian mga kamasan na mo kanungnungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Farman sin Tuhan Rabbul Alamin, ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ayaw in cellphone law sin bahasa mga palanggungan haaga ma Islam, mahinang yadto hikahiyanat taha ha mga tay mangudda. Sabab karna in pagkawa ta sa sin cellphone hawayroon ba idito in yadto mga palanggungan haaga ma Islam khiyana. Yang langan sin syara. In mu'min in suway masannang in niya in tay manghud niya bangsa muslimin hatungod maun kanya biidnillahi azza wa jalla. In kahinapusan mga kamasan na mo katay manguran at taakkudu ala ghalqil hatifi fi ijtima'i aw al-liqa. Aun yan ha mga pag-unuhan, hagadiring madto, apag meetingan iban singkatan, importante meeting, naray na sa wabiyat to, in sarayaw-rayaw lang sa mga sila ulama, in unuhon mo, flight mode mo in cellphone mo. Hasupayari masasaw in hasupayari masasaw in pagmitingan nito. Atawakan tumawag, ayaw ko magsambong na doon sa pamaid kaw pamaid kaw ha majlis, atawakan ha pagmitingan yaon, in gumawa ko supaya ko rin makasasat. Amuyat yun aturan mga kamaasan na mo. Katay manguran biidnillahi azza wa jal, in yadto mga parkala yadto, apabila tayadto hinangon, sumannang in ginhawaran sin kita, iban makapasan ng kita biidnillah. Wa aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Faya fawzal mustaghfirin, istaghfirullah. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم إنا نسألك الجنة يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اعف عنا في الدنيا والآخرة يا الله يا رب العالمين. اللهم ثبت إيماننا اللهم ثبت إيماننا اللهم ثبت إيماننا. اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك رفاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.